koliko je na tragu toga, koliko je Hrvatska zapravo danas suverena, a koliko ovisimo o strancima? Mislim, nekoliko klasičnog suverenizma u smislu onoga Vestfalskog mira iz 1648. Takav suverenitet, to više ne postoji. Dakle, sve države su danas članice određenih asocijacija i jednostavno to na određeni način naravno da krnji suverenitet. No, s druge strane, ako država dobrovoljno prenosi svoj suverenitet, time ga u jednom supstancijalnom smislu i potvrđuje. Nažalost, pitanje je koliko je to kod nas je li tako, jer znamo kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju da je bila promjena Ustava, jer očito su se vladajuće političke strukture bojale hoće li dovoljan broj ljudi prema tadašnjem rješenju glasovati za ulazak u Europsku uniju. Mi smo tu gdje jesmo, dakle, jednostavno moramo nastaviti iskoristiti neke prednosti, a anulirati nedostatke tih okvira u kojima se nalazimo. Ja često tvrdim da današnjim uvjetima jednostavno takvi kakvi jesu, mi ne možemo imati cijelu šaku suvereniteta, ali jedan prst možemo. Nažalost, ja se bojim da ponekad mi ne želimo imati ni taj jedan prst i da nekako kao da želimo sve odgovornosti prenijeti na neke nacionalne asocijacije. Dakle, mislim da nam nedostaje jednoga suverenizma.